Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu magala radhiyallahu an wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nekangi wa anhu inna a'ma. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu magala radhiyallahu an wa anhu dan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna a'ma anna a'ma sak temene wong wuta kanat iku ana iku lahu kadwi a'ma sapa sing ana ummu waladin budak ummu walad tashtimu kang misui sapa si ummu walad atau mencaci mencaci sapa si ummu walad misui an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqau lan ngrasani sapa si ummu walad fihi ing dalem Kanjeng Nabi wa taqaulan ngrasani sapa si ummu walad fihi ing dalem Gusti Kanjeng Nabi fayanha mongko nyegah sapa si a'ma ha ing ummu walad fala tantahi mongko ora gelem mareni sapa si ummu walad ndak mau berhenti ndak gelem mambu falamma kana mongko tatkalane ana sapa a'ma zata lailatin ing dalem siji dina siji wengi zata lailatin ing dalem siji wengi akhadha mongko ngalap sapa si a'ma ngalap al mi'wala ing wedung ing bedung kening maknane pacul badhe pacul mi'wal badhe pecuk bedung wa ja'alahu lan datiaken sapa si a'ma hu ing mi'wal dadekno fi batniha ing dalem wetenge ummu walad wa ja'alahu lan datiaken sapa si a'ma hu ing mi'wal dadekno fi batniha ing dalem wetenge ummu walad wattaqa'ah lan ngulunggui sapa si a'ma alaiha ing atase ummu walad faqatala mongko mateni sapa si a'ma ha ing ummu walad faqatalaha mongko mateni sapa si a'ma ha ing ummu walad fabalagha mongko tumeka apa zalika mengkono kejadian yakni mana qatalaha fabalagha mongko tumeka apa dzalika mengkono qatalaha kejadian pembunuhan nikah yang dilakukan oleh si buta atas sira ummu walad tumeka annabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fagal mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi fagal mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ala ishhadu fa inna damaha hadarun ala iling-iling ishhadu padha nyaksenono sapa sira kabeh fa inna damaha mongko sak temene getene ummu walad iku hadarun kesio-sio fa inna damaha mongko sak temene getene ummu walad iku hadarun kesio-sio rawahu nyeritakaken hu ing hadits
sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud warwatuhu utawi pira-pira rawine hadits iku thiqatun kena den percaya kabeh thiqah. Dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma ceritaake beda orang buta andi budak lah lakon si budak nikah nyacat Kanjeng Nabi terus, menghina Kanjeng Nabi, nyacat Kanjeng Nabi, kocak Nabi palsu, Al-Quran palsu. Walhasil lakon si budak niku terus nyacat ke Kanjeng Nabi. Akhirnya orang sile buta nikah maenga deka Ummu Walad yakni budak nikah paenga. Cek sampai kakek ngerasanin Kanjeng Nabi, cek sampai kakek cak Kanjeng Nabi, cek sampai kakek san ngerasanin coba Kanjeng Nabi. Fala tantahi tak gelem pancet ngerasane, pancet nyacat. Tak kuat si buta nika. Falamma kana dzata lailatin akhadha al-mi'wal faja'alahu fi batniha wattaka 'alaihi fagatalaha. Situng malam karena pone paenga tak gelem makhira si buta nika pon akhir-akhir ngalak ke mi'wal, ngalak ke becuk atau ngalak pacol kebeh langsung sabek ketabun si Ummu Walad budak gelek langsung ngepate. Fabalagha dzalika kejadian nikah terhendus sampai dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mereng bahwa beda orang budak lakone nyacat ben ngerasanin coba Kanjeng Nabi terus bi orang setak ketinggal menikah paten apa debun Kanjeng Nabi atas kejadian nikah. Ala iling-iling perhatikan ishadu dan saksikan fa inna damaha hadarun saungkunna derena Ummu Walad yakni budak sing ngerasanin Kanjeng Nabi ben sing nyacat Kanjeng Nabi hadarun sia-sia artinya tak bisa menuntut. Dari hadis nikah dalil ala annahu yuktalu man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sapana orang nyacat Kanjeng Nabi wajib epate. Karena Kanjeng Nabi tak ngelarang, ndak perbuatan orang sebutan nikah. Man sabban nabi wa yuhaddaru damuhu. Bandarana muspro, jangan coba muspro, sia-sia. Tak bisa nuntut. Wajib paten orang sing nyacat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Fa in kana musliman kana sabbahu lahu sallallahu alaihi wasallam riddatan fayuqtalu. Seandainya si pencaci Nabi keadaan orang yang muslim, orang yang Islam, kana sabbuhu lahu riddatan, maka cacian kepada Nabi adalah merupakan riddah murtad fayuqtal pateh berarti. Wa ma yata'allaqu bin nabi dan apapun yang berkaitan dengan Nabi baik beden sifat mak metoron ke derajat Kanjeng Nabi fayuqtal pateh. Cek beden sampai sebagian ulama adabu ngerasanin coba pakai Kanjeng Nabi bisa murtad. Surbana Kanjeng Nabi jema lungset masalah. Kelambin Kanjeng Nabi jema dah iya no. Saya yang kui bi Kanjeng Nabi terus metoron ke derajat Kanjeng Nabi murtad fayuqtal pateh. Pemerintah sih wajib mati. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Al-Imam Ibnu Battal, Imam Abu Laith, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ishaq annahu yuktalu min ghairi istitabatin
pencaci Nabi paten tanpa pentain untuk bertobat. Tahu saya istitabah. Mon murtad lain ki pentai istitabah. Sayyidina Ali sampai sebulan kan ini. Sampai sebulan Sayyidina Ali beri masa tenggang untuk kembali dekat agama Islam kan orang yang murtad. Khusus kan kui pencaci Nabi ghair istitabah. Tahu saya pentain untuk tobat langsung pateh. Main-main. Menghina lambang negara ada ampun. Membakar bendera merah putih ada ampun. Menghina lambang negara Pancasila ada ampunan. Menghina presiden ada ampunan. Wanita menghina lambang agama ada kanjeng Nabi, ada agama. Ada kanjeng Nabi, ada apa-apa. Tapi ini kebarokan Gusti Kanjeng. Kadik menghina Nabi yuktal min ghairi istitabatin. Imam Syafi'i beda kayak apa? Imam Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ashaq, Imam Ibn Battal bahwa orang yang mencaci Nabi dan mencacat Nabi atau ngerasain coba ke kanjeng Nabi min ghair istitabah, tahu saya pentain untuk atobat yuktal pateh. Pacet nikah hukuman keras kang kui orang saya menghina dekat Gusti Kanjeng Nabi. Karena mun kafir biasa terus bi kafir nyacat ke Kanjeng Nabi, ane lebih parah. Adapun orang tak iman ke Kanjeng Nabi, tak iman karena hidayah dari Allah, tapi mulai nyacat Kanjeng Nabi. Makanya Pak, mun sampai noneng Facebook orang nyacat Kanjeng Nabi gempur senikah Kanjeng Nabi. Wallahil azim kula sumpah, wallahil azim pemerintah kuaku demi Allah tanggung jawab rajia dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tindakan tegas dari pemerintah. Nabi kayak mainan mangken Pak, bener sih. Kanjeng Nabi maren Gusti Allah ada boleh Kanjeng Nabi. Ada boleh, maren Gusti Allah ada bener siapa boleh? Gusti Kanjeng la ilaha illallah terus nah. Muhammadun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada lain Kanjeng Nabi. Paten rewis. Syahadaten, dua syahadat teh kening teh genteh. Bador yang masuk Islam genteh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam nabiyullah wa asyhadu anna Nuhun najiyullah wa asyhadu anna Isa ruhullah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah wa anna Musa kalimullah. Ayub tak terima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang yang mencaci Nabi okomna ning dunya durung akhirat nih kak. Allah Ta'ala tak terima. Mun beda orang manggil Kanjeng Nabi kelaban nyaman nak, ya Muhammad tak boleh Pak. La taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan Gusti Allah. La taj'alu du'aan nabi. Jangan sekali-kali kamu memanggil Nabi dengan sebutan nama. Gusti Allah memanggil Nabi. Nabi-nabi selain dengan Al-Quran, ya Allah nyaman. Ya Musa khudil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim sebutnya mana? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Nabi SAW, ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhan nabi. Benar ya Muhammad enten Pak. Mereka orang sengolok, ya Muhammad, ya. Gusti Allah langsung protes. La taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kau menjadikan panggilan Nabi sebagaimana engkau memanggil di antara kalian bersama, di antara kalian. Mon ngolok kanjana kaki olok. Oloknya mana? Tapi ngolok Nabi, cek sampai kaki ngolok mat Muhammadan. Allah Ta'ala saya tak terima. Allah Ta'ala saya tak terima. Nah, oleh karena itu beda orang Kanjeng Nabi kain mainan. Kanjeng Nabi kocak ruwai kocak ria. Syera abai punan. Hatta orang yang di ilmu.
Hatta orang yang ada ilmu, hatta pakai surban, pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah. Keng mula bengal nyacat ke Kanjeng Nabi, ngurangin derajat ke Kanjeng Nabi, bahkan kelambin Kanjeng Nabi cacat, bisa murtad. Hati benain mainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dekat orang-orang membuat guyonan ke Kanjeng Nabi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mengolok-olok Nabi, dengan mencaci Nabi, dengan menghibah, ngerasani Kanjeng Nabi, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bercanda, bersanda gurau. Enten kula ning tak niatnya cat Kanjeng Nabi, akeje. Jawabnya senikah. Cuma akeje. Raksi candre ngarap, si raksian tok, kayak colo-coan tok. Gusti Allah saya adabu. Qul kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala saya jawab. Qul kepada abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, dan kepada Rasul utusan Allah kamu akan selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, dan Gusti Allah. La ta'tadiru, tak usah minta maaf, tak usah beralasan kakek. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah benar-benar kafir setelah engkau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir kok Bapak, murtad. Orang mau nyacat ke Gusti Kanjeng Nabi, jangan nyain mainannya gejek lah ini bae. Situng bakto ada orang nyacat ia dan Sayyidina Salman Al-Farisi, nyacat Kanjeng Nabi, terus nyacat ke Kanjeng Nabi, cacat, tak kuat Sayyidina Salman Al-Farisi ini, mencengkalak pedang, tahu salah laporan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena khalifah saat menikah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya bisa mengeksekusi adalah khalifah. Tak kuat Sayyidina Salman Al-Farisi kakak sini cacat kan ini kan langsung mencengkalak pedang tebas bi Sayyidina Salman Al-Farisi. Berita ini kayak keding bi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang ngocah, ya khalifah Rasulullah, Salman Al-Farisi berbuat keterlaluan. Padahal Nabi SAW mau cacat orang, Kanjeng Nabi tak pernah meles. Kanjeng Nabi in udza ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Kanjeng Nabi mau ya cacat orang tak pernah jawab. Wani ke Salman Al-Farisi, berhakkah wahai khalifah? Panggil Sayyidina Salman Al-Farisi bi khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bener ban matain orang Salman? Naam ya khalifah. Apa kaki mak mate? Tak kuat kau lah. Karena Nabi SAW saya caci, karena Kanjeng Nabi saya cacat, Kanjeng Nabi saya caci maki, kau lah tak kuat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang gila ngocak dia dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukankah ini pribadi ya khalifah Rasulullah? Kanjeng Nabi selalu mengampuni dekat orang saya nyacat, bahkan Kanjeng Nabi pernah nuleng orang saya nyacat, orang buta saya nyacat Kanjeng Nabi, justru itu lebih Kanjeng Nabi. Apakah tak keterlaluan Sayyidina Salman Al-Farisi? Maka jawab Sayyidina Salman Al-Farisi, ya khalifah Rasulullah, mon orang nyacat ya dan Kanjeng Nabi, laju Kanjeng Nabi nyapa ora, aneka pribadi Kanjeng Nabi, tapi bagiku lebih nih pribadi kau lah. Aneka masalah iman, lambang agama. Sikadima Allah Subhanahu wa taala ampun berfirman, jangan sampai mengolok-olok Nabi, bergurau, bercanda gurau dengan Nabi, karena ini yang akan menyebabkan kekafiran.
Apa jawaban Sidina Khalifah Abu Bakar Siddiq? Andai kata orang jiri odik boleh saya nyacat Kanjeng Nabi saya paten bi kaki Salman, maka engkau bakal mati endu kaleh kaki orang jiri. Ini menunjukkan berat orang nyacat Kanjeng Nabi. Tak kuat Sidina Salman Al Farisi. Mon kula neng pribadi kula, tapi Kanjeng Nabi saya cacat bener pribadi kula, bener ranah kula untuk mengampuni seseorang pencaci. Mon Nabi saya mengampuni pribadi Nabi, Kanjeng Nabi saya berhak mengampuni. Mon kula minta maaf kepada umat Islam karena kami telah mencaci Nabi, lah siapa ya saya cacat, apa berhak orang Islam mengampuni ndak pencaci Nabi si pelaku kala? Kanjeng Nabi pemaaf lah pribadi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengampuni atas pribadi. Lamun kula sampean kami pun bertanda tangan mengampuni. Siapa kakek? Ridho kakek orang ria nyacat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya orang nikah. Akhirnya karena tak berat mana nyacat boleh. Matre nama ibu tanda tangan kami tidak akan mengulangi lagi nyacat boleh. Karena tak berat mana. Coba lambang negara. Bendera merah putih tidak. Ada ampun sampean, langsung seksa. Putun presiden oper terutama karena lambang negara. Mano Garuda, mano Pak lambang negara, mano Garuda care pas oper. Tak belum bedeki. Polisi bi tentara senang ke sampean. Harapan lambang negara aja. Terus lambang agama. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, benih gunung, benih tasik, benih langit. Kanjeng Nabi. Benih aja kain mainan Kanjeng Nabi. Kadang-kadang orang ceramah nih keterlalu aja. Benih terjadi beriadan kau dah. Kanjeng Nabi jibi nena sanga. Aja mau apa Kanjeng Nabi aja. Ceramah nih kah? Langsung kulo ngajak ke mana dia? Rotoron. Anu. Tepatnya kepada salah satu habaib. Kabit Rabu. Langsung ya cekak keket ya Habibnya. Langsung ngejotos ya Habibnya. Hati-hati kalau Anda berbicara. Ente jangan bergurau pakai nama Nabi. Karena kesana kan tak saya. Bina nasanga. Aja mau apa? Mek kuat coba bayang lagi. Kata-kata kan orang sing ngidingaki kasa male dek remes ini kemudian lah. Ini mau ring biasa kerja. Jok gusmu hidup punya anan, jok boja apa pantas tak apa kaki mau dengkau kaki. Ceretan, nabi kau kaki. Benar-benar laku bisa. Cermat sekali. Sana apa poturan lagi? Alhamdulillah lema. Opo. Cuk mulai monotan gini ke sampai bulan Reba tak ampuh wah bajana apa dia mecek langgut si atanya. Yengki sering lah anu lah beda boy. Tentang sering lem sama malam kol dua sopu dengan belema. Aduh ngebolok dok kakeng kok deh ya jan kok. Nah. Nanti berat hukum nak ke orang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran pun dari dalil nikah, dari hadits nikah bahwa orang se nyacat Kanjeng Nabi yuktal min ghairi istitabah, tanpa impedai tobat langsung dibunuh. Berat. Jadi untuk menekan orang supaya tak panggempang agak ngakui Kanjeng Nabi. Aja baik aja sama Rasulullah. Peserius mau nyerita Kanjeng Nabi. Sekira orang ngidingaki cerita Kanjeng Nabi ini ketaswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Sekira taswiqan lis-sami'in, orang sing ngidingaki cerita Kanjeng Nabi ini ketaswiqan lis-sami'in akan menjadi obat rindu. Ketika cerita Kanjeng Nabi akan menjadi obat rindu, tashwiqan lis-sami'in, semakin cinta, semakin rindu ke Kanjeng Nabi. Wa tarwihan lil muta'alliqin, akan menjadi penghibur kepada orang yang cinta kepada Nabi.
Bacain solawat semakin rindu, bacain solawat semakin asyik, semakin rasa nambah cinta, semakin terus ketemu. Nah, wah ini ke salawat nih, karena salawat aku bendera joget. Engkau letak seneng merdemon beda acara solawat bersama, kadang berseman jengah joget betaungku bingko macam-macam. Salawat ini kan nambah rasa kerong, rasa cinta. Beni joget, akhirnya ki joget nih kata tina. Saduna fid dunya, lagi bini. Aku sanggup dangdutan juga kela. Tahu saya selawatan wis. Beri beda pamit ke kula. Bila beri. Majelis maulid sore, beda kanak, polana tambah banyak, budi sampai ke budi, pamit ngebe bendera. Ngoper bingkok bendera canengko. Ini kan majelis benar untuk main supaya nambah khusyuk, tenang ke hati, nambah cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Ini keselawat setepak neka ceritain Kanjeng Nabi, perjalanan Kanjeng Nabi. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlak. Wah, itu terangake akhlak Kanjeng Nabi. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Mun yonceng reng tandi rabu kade Kanjeng Nabi. Tak pernah tanya aki berkata apa, konsumsina apa, jaminan apa. Kan kula senyengannya. Ya me tak nyengane jereng daging olehne kurban para setahun iki gawe nyoku iki aja lah. Aduh. Seolehne daging olehne kurban iki selamatan. Cuman gula ya mentan mon gula. Cuma mentan tak berat merongki, musuh berat karo merongki. Dibaca orang yonceng orang ni dengan kadang repot, yonceng reng soki dateng kadek kocak nguango, dateng di budi kocak nyenganye. Ya masih orang le yonceng wali imaan roa, yonceng mereng tandi. Ya Rabbi sholli fi rokokan kena wak kabit mulai kasan iya fahtazzal arasyu jalan lah jajal majir sing ngonceng ngampar lamaan boleh senolong nama maji deh iya bi maji cere kena rosoan ruas umpama nang ada ngampar aki lama tur selamat maji wes sing reng soki. Jadi reng tandi ya tak nyaman ki ya yonceng orang. Datang di budi, wah kalau tandi apa datang di budi lang alek kiai gua. Datang kado, jok lapar kata apa melu datang kado. Jadi repot ki ya. Masya Allah, Kanjeng Nabi ini ke yonceng reng tandi keluar dari kota Madinah. Kota Madinah ini ke kurang lebih 5 kilo. Bidayah nihayah. Bidayah tu Madinah. Nihayatu Madinah. Jadi pintu masuk kota Madinah dan pintu gerbang kota Madinah ini kayak kocak tanah haram. Tanah haram sekitar Madinah ini tak lanceng, kurang lebih 6 lemak sampai 6 kilo. Jadi tidak kasana 5 kilo, kasana 5 kilo ini ke tanah haram. Sekocak tanah suci. Kanjeng Nabi ada bu, lau du'itu bikirain la ajabtu. Beda orang tandi terongun jeung Kanjeng Nabi. Orang tandi mikir mun dadi reng soki mungkin bisa benare nembelin Kanjeng Nabi, sarapan bi Kanjeng Nabi, ada bi para sahabat. Duh, abe ria. Cek tero nang ngonceng Kanjeng Nabi king tak mampu kok sak jamin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu, lau du'itu bi kira'in la ajabtu. Mun bada orang ngonceng kok bi kikil. Kikil ni kan yang Arab buang, Pak. Kalak cuma sampil. Kikil re buang, mana kantongan tadi bakso kikil istimewa, dina kikil. Neng Arab je buang kikil je tanda. Mak tadi kikil. Ceker ajam tadi mie ayam kok mie ayam ceker. Ceker ajam sih tahu bocoru. Tadi campur na mie ayam. Akhirnya pada orang tak andi apa kecuali anggur cuma neng semangkok. Terus ngonceng Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi ini kebiasa mau yonceng orang untuk rutubah, untuk makan siang atau orang setro ada Kanjeng Nabi. Neka Kanjeng Nabi ngajak para sahabat, seorang pemimpin seneka tak gelem kenyang tibi.
orang belum polo, petong polo, orang-orang si ahli sufah, orang-orang si di masjid nih kah, orang si tandi. Kayak babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jeng orang cuma ning semangkok, korma semangkok. Congku, mak banyak rombongan Rasulullah. Wah, Arya dek remedeki, tapi insya Allah Rasulullah bijaksana. Datang dak bungkono orang si tandi nih kah. Bahkan dari tandin, andai kata tanang nika aja ngodak gebek, maka niscaya tanang nika bakal tepak ke gebek. Saking diri kenen bungkona, memberanikan diri ngonceng kanjeng Nabi, cek terona barokan kanjeng Nabi. Entar Rasulullah SAW para sahabat, pelengki bi orang bine nika, orang bine sepoh tandi salah, terong ngonceng kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kau letak kehidupan apa kecuali semangkok anggur napa korma? Anggur bakto nika. Mun tak salah anggur, cuma anggur ya Rasulullah. Ya marhaba ahlan wa sahlan, jazakallah khair. Subhanallah, semangkok anggur bi Rasulullah ne dor kabeh sampai tade. Sahabat lain heran, tengok biasa nah kanjeng Nabi, biasa nah, ayo kakan oleh susu, ayo ngenom susu bi para sahabat si lain. Baru terakhir kabeh kenyang, baru kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kabeh ngenom. Bila pun sahabat nika pun mari ada baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru ada. Walhasil kanjeng Nabi mendahulukan para sahabat. Nih ke pemimpin, nggak ada aki orang lain nggak ada. Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin ini kan mestinya pelayan. Kanjeng Nabi ini bila pun sahabat ini pun lama lestari, baru kanjeng Nabi ini nginum. Tengah biasa Rasulullah. Oh, berarti kesokan kanjeng Nabi. Oh, si andi bungkon ini kan matur sekelangkung ya Rasulullah, sekelangkung ya Rasulullah. Karatu anggur dan kaulah. Eki sekelangkong, jazakallah khair, mantar beli rezeki lesi bi banyak, mantar muka sampean lancung umur, poci bi kanjeng Nabi, ya lebih kanjeng Nabi peleman. Beda dalam sahabat tanya, ya Rasulullah, mata enggak biasa na panjenengan ya Rasulullah, macik saya na panjenengan ada anggur, mak panjenengan cek lah apa ada nika, cek kesokan panjenengan ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu, engkau benih tujuan anggur jeria. Andai kata ben nyejel situng bayi, pasti ben bakal tak kuat dari celok nanggur dia. Saumpama kakek akan situng peluah bi kakek buang, mun kakek muana ben terus karena celok sampai makecer, dak remak sebul haji na kira-kira. Apa tak kecewa? Engkau takut mengkecewa orang sing ngonceng jeria, walaupun celok patada bingko sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kanjeng Nabi pak. Ngonceng kok karo beri kelotok dong, ente tapo kaki per ngonceng ke, karo dia tau sang ngonceng abang karo kelotok kerunyak tong gila beda iya. Ya akhir akhlak, neka akhlak Gusti Kanjeng. Oh mana cerita aki, nah cerita sih nggak nikah perlu cerita aki supaya nambah rasa cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Tanam aki dalam anak-anak, tanam aki dalam keluarga. Setiap mau ada kambing nyereta aki kanjeng Nabi, mau nak kerja bi anak kambing nyereta aki kanjeng Nabi hebat pun nggak nikah. Jadi orang nikah cek sampai kain mainan Rasulullah SAW bisa murtad nyari lain abe. Saben beda rembes di rong kalau sangkula tak kuat. Wallahu alam cek king beda yadaan gula. Tina lah buk maka deh masih kadari lah tina lah terus dia Salman Al Farisi nek kenean. Ya masih tepate pola bunuh nyerekin apa tah saya cek pegel tak oleh nyacat Nabi tak oleh walaupun dengan bahasa apapun bahasa riwayat kok bahasa tak ada bahasa selebih alus tak perlu ilmu mun ngaro nikah. Nah termoga selamat kabeh amin, termoga rasa cinta dengan kanjeng Nabi semakin kuat, irtibat hubungan semakin kuat amin Allahumma amin insyaallah. Termoga pagi bakal oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Babul hudud wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama أفضل صلاة على
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا، ما للكدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل إما وأخلا أتكيا علما، نخضى بالخير ونوفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر وأنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرات بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها، سنن أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين، ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى وخلع قسم فقم مقدم جميع ساداتنا لبعال بفخر الوجوه بكر بن سالم وخعاقم سالم قطب رباني سنش عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام بيرهاج الأسقلاني وأصول إمام قطب شوط البلاد الحبيب محدد أحمد زمش بن الملي حبيب علي الهباشي، قطب البارد حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر، ثم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد الله بارس، ثم إلى الفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد عمر مهضار وإخوانه، ثم إلى روح عبد القادر أحمد جدا، ثم أبي بكر محمد قرسي، ثم روح الصالح حمد تانقل الحبيب محمد الهدر بيضاء، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد القادر والحبيب علي بن شيخ السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه وأصولهم وفرهم، ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سالم وزوجتي هاشم رافي وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد وزوجتي الوالد بن العلي وزوجتي الجد والوالد خليل عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلم نفعات في الدين والدنيا والآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة، ولا تجعلنا وإيهم من أهل الشر والضر والندامة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية، أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نويناه، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصدوا قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina anta tawwabur warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairal ghafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.